Dobar dan, dragi prijatelji, ljubitelji književnosti i pisane reči. Današnji segment 3 minuta za književnost posvetit ćemo jednom delu iz oblasti publicistike. U pitanju je knjiga Kako sačuvati zdrav razum u doba podela turske književnice Elif Šafak. Pandemija. Kad je koronavirus stao da hara svetom, ubijajući na stotine hiljada ljudi, ostavljajući milione njih bez posla, izbrisavši život kakav znamo, po javnim parkovima širom Londona počeli su da niču panoji. U kakvom svetu želite da živite kad sve ovo prođe? Pisalo je na jednom. Na panojima ispod pitanja namerno ostavljen prazan prostor da ljudi mogu da dopišu odgovore i mnogi i jesu. Od svih tih na brzinu nažvaljanih komentara jedan mi je ostao u sećanju. Neko je velikim podivljanim slovima napisao: želim da me čuju. Kad sve ovo prođe, želim da živim u svetu u kome će me čuti. Bio je to lični vapaj, no ipak je u mnogo čemu zazvučao kao kolektivni. Danas, u 21. veku, u duboko podeljenom i sve zamršenijem svetu u kome vapimo za dostojanstvom i jednakošću, savladani brzinom promena i ubrzanim razvojem tehnologije, svi isto osjećamo. Ljudi koji imaju šta da kažu, koji imaju jedinstvenu priču da je ispričaju, često to ne rade iz bojazni da niko neće hteti da ih sasluša ili neće imati sluha za njih. Veruju da nemaju nikakvu političku moć i da su u velikoj meri isključeni iz političkog i građanskog života. Sve i kad bi iz sve glasa izvikivali svoje pritužbe s krovova Westminstera ili Brisela ili Vašingtona ili New Delhija, čisto sumnjaju da bi to imalo ikakvog uticaja na javnu politiku. Nisu samo upravljanje i vlast, moć i bogatstvo u rukama malobrojnih, već sve više i informacije i znanje, i sve veći broj građana se osjeća izostavljeno, ne ni zaboravljeno, već sasvim neprimećeno. Kako raste njihovo razočarenje, tako raste i njihovo nepoverenje u najosnovnije institucije. Više od polovine ljudi koji žive u demokratskim zemljama kaže da se njihov glas nikad ne čuje ili se čuje retko. Kad se sve to sabere, dobije se veliki broj ljudi bez ikakvog glasa. A najveća ironija je u tome da se sve to dešava u vreme kad mi kao ljudski rod, bez obzira na rasu, pol, veroispovest, stalež ili nacionalnu pripadnost, treba da budemo povezaniji, empatičniji i slobodniji nego ikada pre. I da na raspolaganju imamo mnogo više mogućnosti da se izrazimo nego što su naše babe i dede mogli i da sanjaju s obzirom na izobilje i digitalnih i medijskih platformi. Kako je onda moguće da u doba društvenih mreža koje bi trebalo svima bez razlike da pruže priliku da se izraze, toliko ljudi veruje da nema glasa? Biti lišen glasa znači biti lišen vlasti nad sopstvenim životom. To takođe znači i polako ali sistematski otuđivati od sopstvenog puta, borbe i duhovnog razvoja i na kraju na najličnija iskustva gledati s polja kao tuđim očima. Nema veće agonije nego nositi u sebi neispričanu priču. Napisala je pesnikinja, književnica i borac za ljudska prava Maja Anđelou. Priče nas spajaju, a one neispričane nas razdvajaju. Sazdani smo od priča, od onih što su se zbile, od onih što nam se u ovom trenutku zbivaju i od onih koje postoje samo u našoj mašti, satkane od reči, slika, snova i beskrajnog čuđenja svetu koji nas okružuje i tome kako funkcioniše. Neulepšane istine, najiskrivenije misli, delići sećanja, nezaceljene rane. Ne biti u mogućnosti da ispričaš svoju priču, biti ućutkan i isključen, stoga znači biti dehumanizovan. To je udar na samo naše postojanje, navodi nas da posumnjamo u sopstveni zdrav razum, da preispitujemo validnost svoje verzije događaja. Izaziva u nama dubok egzistencijalni strah. Kad ostanemo bez glasa, deo nas umre. Bio je ovo kratak odlomak iz knjige Kako sačuvati razum u vreme podela, vrlo aktuelna tema oko koje smo se sigurno svi mi zapitali u ovo vreme. Inače, Elif Šafak, izuzetno poznata turska književnica koja piše i na turskom i na engleskom jeziku. Završila je škole i u Americi i u Turskoj, trenutno živi u Velikoj Britaniji i tamo je izuzetno priznata. Njeno najpoznatije delo je 40 lekcija o ljubavi. Nekoliko puta sam pokušavala da pročitam ovu knjigu, nije mi uspelo, ali je zato ova njena knjiga ostavila negde mnogo jači utisak na mene i lakše sam je savladala. Inače, uz to Elif Šafak je i odlična govornica i nekoliko puta je nastupala i na TED konferencijama.
Nadam se da ste danas imali vremena za književnost. Sve najbolje.